Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Hurmatlı cemaat, hurmatlı mümin Müslüman bir tuğanlar. Elhamdülillah Allah Teala naşul dini İslam menen bizdi ne'mattab koyğonuna Allah'a şükürler aytабыз. Elhamdülillah mana Ramazan ayının alğaçkı 2-10 kündügü dağı ütü baratat. Mına ertengden başlap inşallah akırkı 10 kündük dağı başlalat. Mına aldını qaradık ele Ramazan'da kirip gelgende aldı tarabızdı qaradık ele. Ramazan ayı uzaktay tüyüldü de. Mınday altımızda qarasak Ramazan ayı öte tez ötüp ketip atqandığını bilip atабыз. Aldı tarabımızды qarasanız köp bilinbeydi. Bir nerse ömür uzak seziledi. Köp yaşasan kerek, köp günleri var, köp yılları var, köp aylar var. Yok, bir qancha vaqt ötkenden keyin artыңızda ele mınday qarasanız şunçalık kündör, tündör tez ötüp ketkenligini bilesiz. Elhamdülillah mana şu saatlarımız, mana şu kündörümüz elhamdülillah mana ibadat menen ötüp atqandığına Allah'a köp şükürler aytыбыз kerek. Mana okulup ketilinde ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ve lam nut'imul miskin. Janağı tozoqa düşüp kalunun en negizgi sebeplerinin biri bu namaz okuw, mana şu 5 vaqt namazdı mına okuway koyu, taşlap koyu, bunun akır akıbeti ne? Sakarga düşүүgө sebep bolot eкен. Tozok elinin beyiş eli cennetқа kirgenler surayt eкен. Ma salakakum fi saqar. Sakarga düşüp kalуңарга emne sebep dep suraganda qalu lam nakum minal musallin. Namaz okuwçulardan bolboduk dep aytышат eкен. Allah öz saktasın. Sakar tozoktogu ötö bir jaman jer. Ötö bir jaman orun. Elhamdülillah mına hazır sapta turgan kezde bir nerseni sezip atasızlar, bir nerseni. Rabbil alamin ulu alamların Rabbisi bizi qarap turat. Bizi qarap turat. Bizi körüp turat. Bizi bayqap turat. Al zatda hiç bir nerse jaşırın emes. Niyetimizde, jürögümüzde emne var? Barısı açık ayıqın hiç bir sır jaşırın emes. Buna kança musulmanlar tarawihte namazda turup Rabbil alaminge ruku kılıp atat, sajda kılıp atat. Yok, adam balasının barası mı? Yok, barası emes. Allah özü kalagan pende gana şu meşit bolsa olsun attap beret eken. Allah özü kalagan pende gana jakşılıkta kalap koygan bolsa onday bir ibadatты akırına çıgarı nasip bolot eken. Jana ibadatında özü turguzup koyet eken. Mana şu nersege özü jardam beret eken. Allah kaysi bir ibadatты atkaruda özü jardamçı bolbosa biz öte alsızbız. Öte alsızbız. Bizden tuğra işlerimizden kırı tuğra emez işlerimiz köp bolsa gerek. Allah özü jardam bersin barыбызга bir ibadatты akırına çıgaru öte bir çoğun bir fazilet, öte bir çoğun bir nemat. Allah özü kabul kılsın. Oşanlıktan köçöde bir ahmaklara okşatıp bizi tentitip koygan jok. Bir aram suyunu içirip bir yerlerde jakırıp koygan jok. Elhamdülillah şunçalık İslam ne'mat menen ne'mattap elhamdülillah özünün üyü bolgan şu meşitke çoğulturup mına Kur'an hatımında elhamdülillah Allah Teala turguzup koyganlığına Allah'a köptөгөн şükürler bolsun. Mına akırkı 10 kündük başlabısından aldın mına alımdardın nasihatını ayta turgan bolsok biz Ramazan ayı başlagan кезде öte aktifdүү bolobуз. Algaçkı 10 kündükte jakşı aktifdүү bolobуз, ekinci 10 kündükte jakşı aktifdүү bolobуз dagы. Anan akırkı 10 kündük kelgende mындай özübüzdü taşlap koyobуз. Eger algaçkı 10 kündükte, ekinci 10 kündükte kebir jetişe alбай kalgan işlerimiz bolup turgan bolsa, je tуура эмес işlerimiz bolup turgan bolsa, oşonu ondop koyуу mına akırkı 10 kündükte. Şans var dagы. Şans var. Öte çok şans var.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алғашқы 2-10 күндікті ұйықтайды эле кейде Рамазанда. Бирок пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азыраак ұйықтайды эле. Түнү. Рамазандан дагы, Рамазандан башка вакытта дагы. Ал кишиге ушундай буйрулган. Ал эми Рамазандын акыркы 10 күндүгү кирген вакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уктабайт эле. Айша радиаллаху анха айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгер ида дахала ашрул авахир, эгер Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү кирсе, өзүнүн эмне үй бүлөсүн ойготот эле. Белини бекем байлап, аялдардан алыстап, такай ибадатта турат эле дейт. Акыркы 10 күндүк кирген вакытта. Ошондуктан анан хатым бүттү деп, анан таравих намазы хатым бүткөнү менен таравих намазы окуле берет. Хатым бүткөнү менен Рамазан айы бүт элек, орозо бүт элек, дагы уланат. Алхамдулилlah, мечитибизде бир жолу Куранды баштан аяк окуп чыгуусу бул өтө бир чоң бир фазилет. Бул нерсеге биз жыл сайын ушул нерсеге аракет кылып калуубуз керек. Мына ушул нерседе бири-бирибизге эмне жардамчы болуубуз керек. Эми туура кейбир адамдардын ден соолугу тигиндей мындай, мисал үчүн бир белинде же бутунда бир проблемасы болсо, оорусу болушу мүмкүн. Бирок эми эгер тик туруп окуй турган болсоңуз нафил намазды, сиз толук ажыр аласыз, сооп аласыз. Бирок эгер кыйналып кетсеңиз, бутуңуз ооруп кетсе, барып отуруп алып окусаңыз, ошол ажырдын тең жарымын аласыз. Бары бир ажырсыз отуруп окусаңыз дагы ажыр соопсуз калганыңыз жок да бары бир. Жакшы бары бир жакшылыкка жетип атасыз. Бул жерден чыгып барып эмне? TikTok'та отургандан көрө же Instagram'да отургандан көрө 1-2 саат. Туурабы? Андан көрө бул жерде кичине сабыр кылып койсо, эми туура ал жерде дагы жакшылык бар, жамандык бар. İnsanın özü niyetine байланыштуу, кылган ишине байланыштуу. Ал жерде дагы жакшы нерселер бар, жаман нерселер бар. Ошондуктан, алхамдулилlah, мына акыркы 10 күндүккө Аллах Таала өзү барыбызды жеткирсин. Иншаллах, дагы көп намаздарды окуганга аракет кылуубуз керек. Эми алымдар айтат, акыркы 10 күндүктө эң жакшы амал кайсы десе, алымдар айтат, эмне? Намаз дейт. Намаз. Анткени Аллах Таала ушул пенделери намазда тизилип бир сапта турса, Аллах Таала эмне? Разы болот ошол пенделерге. Ошондуктан бардык ибадатыбыз, намазыбыз, бардык кылган иштерибиз Аллах үчүн болсун. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.